Kubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kuSimanzozo sikulethela zona-ke indaba ey'fika ngaso-ke isikhathi uLwandle Nkulu usephawule laphana-ke ephejini lakhe lika-Facebook ukuthi ngempela-ke lento ayimphathi kahle njengoba-ke abalandeli laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke uma ephostile laphana-ke bagijima beye kuma-comment laphana befike bekhomente ngento-ke engalungile njengoba besho laphana ukuthi-ke uLwandle Nkulu laphana-ke yena-ke uMamtshali-ke usedla-ke izidakamizwa useze washo nokuthi-ke ukeqoke iy'mpahla ezinkulu enzela-ke khona-ke ukufihla-ke umzimba ukuthi-ke abalandeli-ke bengawuboni ukuthi-ke usumngakanani-ke wona-ke umzimba wakhe-ke uLwandle Nkulu. Mbukeli ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawulana mayelana nalo-ke lolu daba esengithe ngakubekela lona laphana-ke kuyo-ke le channel yakho ekulethela zonke izindaba ey'fika ngaso-ke isikhathi. Awuyehleke silaphana-ke comment section sizwe uvo lakho ukuthi wena-ke ngabe uphawula uthini. Siyabonga. Ngoba nami ngenza lokho lingenamandla ami, ngenza lokho engifinyelela kukho, ngenza lokho edali ungilwisa kanjani. Ngoba nami ngenza lokho lingenamandla ami, ngenza lokho engifinyelela kukho, ngenza lokho edali ungilwisa kanjani. Ngoba nami ngenza lokho engifinyelela kukho, ngenza lokho lingenamandla ami, ngenza lokho edali ungilwisa kanjani. Ngoba nami ngenza